Lor khom episode za somruk pani na ruang charna mun mak sakte pangana thuthleng sei noya Ellen Derrick le Dennis Spring te hi thian in kom ngei tak mai an nia anin kar ti nge tu le in kom ngei izual tir ber tu chu zu ani kumu palam ve ve an ni to a laina nai nei lo ve ve ta chu zu in dunin anin ngai na hle mai Dennis Spring hian chen na in mu mal anei lo wangin Derrick chuan phal tak main a ina aria tir ve mai thin ani tu khat chu kum samruk chuang to Dennis Spring chu a thian pa in kai tho tuma rei taka be nu point a tho thei ta tlat lo maya thuthleng a zan mu chu kai tho tur om lovin a lo thi fel der mai a lo ni chutia a thian kom ngei ber mai a thi ta thut chu Derrick chu a ham hai hle a thian pa la chu dan lova a chen pui ani awangin thu nei tu te apun ngam bok si lova a in chu sarkarin sumlama harsa tele kum upaten man tlom zoka mi pakhat tan chawalu atura an ruah man ania chen puya nei ti an riat chuan boina lian tham zok ato a hlawani phalna lama salo phei chuan he tenant hi in nei tulam po in an tlo po mai theilo bok midang pun ngam lovin a thian pa ruang thuthleng amu chu a thuthleng chop chuan anam let thoka khoi zui ta lo chuan a ruang chu a chen pui zui ta mia mai ani ni engemaw za ta liam nuwa a thenom nu chuan thilrim chetak mai Derricka ina tanga lo chuak ni om tak a riat thin thu a soi fo maya enfia tura midang a ril nuwa po an ngai sak zui lo wangin arukin Derricka ina chuan lutin avathli thlai ta a in chunga thuthleng lo in namlet hu chu muma se en chiang lem lovin bathroom lam te chu a en kual ta zoka engma thil dang lam a hmu lo wangin a chu asan le tamai ane hun akal zela kum som zet aliam nu kum sang ni pariat khan Derrick chuan a in lu a chu asanin mundanga a pem san ta a ina nom noctify tur le sing safel tura local ten thuthleng anan hung son chu rin lo tak main mi hring ru ro fil vek to chu an mutanol maya kum sang khajakwa som ko pariat a thidai to Dennis Springer ruang chu kum som lai aliam nuwa mu chua ani ta chawani maktak main Derricka hi a thian pa thi thu a report lo wang hian shrem ani lo tlat maya thunei tulam chuan Ellen Derrick hi Dennis Springer laina nei chhuna ni a chen na ina nei lo wangin Ellen Derrick hian lo khonga hin a lo tuam hloma a thi ni thlengin a chunga hian thata chu ani ti in thu boi an siam sak lawani palina silai da na boma silai hi nun na tam tak la theyani ti kan ria tual tha na na man ani po thil thar ani lem lo ma se silai da that na bom le zel thi pui hi chu soitur atam big lo mai theyani Christopher Darden chu kumsang ni som pathum khan achung tele achian tha ten ni lai an biak po theilo wangin anupui hluin police nena abo thu a reporta police station Texas le ache vel ram te chu dapin thei top chua in mi bozon na an thokani Darden a chen na in uluk taka an dap chiam nuwa po bozon na lama pui thei thil reng an mu tak lo wang chuan an beidong ru hle a dama an mu zo lo mai an hlauril ru hle Darden a buwa tanga kar khat aliam nuwa a ina tang chuan thil troi rim ni om tak rim chezet mai an hreta a chutia rim dang lam an hriat ta ka chuan a in chu uluk taka dap that le anita a pindana thom noda na bom bula chuan Darden a silai da that na safe thir bom lian deuh mai hi an va muta a chumi bom hnaia chuan rim chu anat zola wangin safe chu anan hong chin ta a chunga chuan rin lo tak main an mizon lai Darden a ruang ngei mai chu alo om reng mai ani autopsy result atanga alandan chuan he silai boma hian in khar khum palin boruak klak chama wanga thita nia riat ani mi kutuara thi ni lovin ma nia che sual pal liau ni ina langa athi sena chuan methamphetamine le na chhok na chakchi mu telani awangin athi don lai hian damdoi arui ngei niarin ani bok kar khat lai abo nuwa Christopher Darden a ruang chu an mit nilo an narin an vahmuta ani chu pathumna thing korong chunga Tina Herman hi mei thai fa pani nei Dairy Queen Ohio a thok ania nu thatak le nangai poimo tak mai ani kumsang ni som November ni som khan chinchang engma soilovin a hna akal lo top maya phone call a chan theilo bokawangin nutai male na thul ngai lo Hermione hetia a om chu
a tho na hmuna an ho tunu ngai thalo chuan thu nei tu te apunta a police ten tina hermeni in an va thlen chuan tuma lo om lovin chuata thi sen lo bonoi mai chu an va muta a rang taka nu chui na thok ngalin Matthew Hoffman a ina nu chu an chui lut ta ani Matthew Hoffman a in chu dap ngalin a in hnuai bungroda khom na hmuna chuan tina hermeni fanu kumsom pathum mi ruang chu aka no saka akut le ke phuarin mu chua anita a Matthew Hoffman chu man anita ngalani police custody a chuan in puang zui ta zelin midang atha te ruang chu thing korong chunga ada thu a soita a chen na in bula thing korong chung anan en chuan tina herman le afapa ba ka an chung ko thian pakhat tenen an ruang chu alo no khom alo ni a an taksa mun sang sanga chemte avi ani nuwa plastic bag a khungin he thing korong chunga hian a no khom ta alo ni an ni ba ka hian Hoffman te uite po athat tela an ruang bula hian a khung tel ve ani he poi khoi tu Matthew Hoffman hi a thenom te soidan chuan a khosa zia amak theile a in kota chuan mei a chem hluaya thelei te man khomin a roa a thin ni in an soyani chu mai ba ka Matthew Hoffman hi tual tha thu boya wanga Colorado jail atanga chuak lim lol alo ni le ngala tual tha ruk le mi ruk bo keisin atang non le don ta ani pani na hospital kailona hospital a ruang om thin hi chu thil pa ngai ani a hospital kailona ruang chhare ro hi chu thil thleng pa ngai ani hau lo thung kumsang ni som pathum September thla khan Lynn Spalding chu San Francisco General Hospital a admit ani a nin hi chawa om man ti in a om na war ta tang chuan a bo ta tlat maya a chung te ngai thalo chuan police lam an punta ani sheriff department lam chuan zon na thok ngalin a chung te le thian tha te poin a ming le thalak te postara siamin an sem dar boka Spalding hi anat na awangin a om na mun le thil dang te chu a thai ngil zung thina hei wang hina kalna chin hrelovin a bo ngei nia an ngai ani abova tanga kar ni chuang aliam nu chuan damdoin hnunglama kailon hlui to lam man ngai to lova chuan Lynn Spalding ruang hi mu ani tanol maya damdoin ti faya en kol tuin damdoin le avela ti faya a en kwal vel na lama a mu ni na soyani Lynn Spalding bo chungchang le arwang mu chungchang a hian damdoin lam le sheriff department lam te chu dem an lo hle a doctor in Spalding hi ril rulam din mun chian lo awangin ruma om chila vilngaya ada lain nurse te hian minute som pangadana te an lo ve en thli thlai chau thin alo nia nurse mununung bertu lain sheriff te a ril danin Spalding hi African American anga soin abolai hian hospital kor aha ni na soya amai ro chu Spalding hi mingo ani thunga heiba ka hian arwang an va mu khan hospital kor Halloween ama thom no alo habokani October ni lia doctor in Spalding ruang mu ani thu sheriff department lam a ril hian an ron bo zui mai lova nili nu daya arwang mu ani thu hi official apuan chua ani ve chawani he thil fel tok lo tam tak te awang hian Spalding fa te pahni chu an lung oi lo le a hospital chu court a khingin US dollar million thum lai mai zang na dom nan pek an ni ta ani pakhat na guest huka Magdalena Aquella Romero hi pasal then to ni in achung tebul Texco Mexico a cheng ani a kumsang ni som pariat January ni som pathum khan achung tebula chuan a pasal hlui in lama afa te om chuwa hruai tura in soin achua sana ni tam tak nuwa po alo kir le tak mai lo wangin achung te ngai thalo chuan police lama a report an thelu ta a police te chuan an thudon bo zuin a pasal hlui omna in lam chu an panding ngal chata chinchang va hretur le mi bo chui zui tura an kal mai chuan an rin lo lam dai thil rap thlak tak an va mutatlat mai ina chuan tu ma mu tur an lo om lo rualin guest huka chuan bel lian tak mai hi aloin chuang so bor maya an han honnak chuan Magdalena itaksa chu chandar veka chumin an va muta ani chu arang thayang bera chengalin karlova poi khoi tu apasal hlui chu an man ta ngalani thunei tulam chuan nu pakara fa in chu na awanga in tha na lam ni lovin meiche chunga hleilen na le meichera be na
femicide awanga ti niin an ngai ma zoka Mexico a hian femicide case hi atam hle mai kumsang ni som pasari record atanga alandan chuan meichia zaruk som sari pakhat lai mai chu femicide awangin hemikum hian tha ania kumtelin apung chho zelin alang bokani pathian chowina pek thei nun na hi mihring te hian kanin lut sak ton turania atop na po apetu kuta chau a omti hi kan hriat reng awa poimo em kan video min lo thir sakawangin kan loma lo like in lo share la kan channel te min lo subscribe sakin episode thari lo hriat zel theina turin notification bell i lo on don nia